Yengbi ba pon mo ku Saratchandra Sharma impact news ki Manung taram nok sering ngasi Manung ta khana ga wafum say how Indian Science Congress benefit the state. Indian Science Congress pangthokre nan tang tara truk ta ki hopone numi mangani chun pangthorokpa ngasi se closing ceremony closing function pangthokre Manipur ki Governor Nejma Haptulana sip ke soina ngasi closing function pangthokre adu numi mangani pangthokkiba Indian Science Congress na Manipur da maruena kari thambirami haibagi matang tu haron losalakpada kari kana lamge haibatugi mara khoi lambi sida masigi liklam sida purokna bhono jage lona science masigi science congress manung sida kari pangthokiba big events ma manage tawno bhono kyam waba aduga science congress na positive side and negative sides of this Indian Science 105th Indian Science Congress must puna khana janabagi tanjani loin lengjin biriba guest singdi agi yeri thang tun phabiri se Professor Tomba Singh, Convenor and Accommodation and Volunteer 105th Indian Science Congress ne oja Tomba taram nuksari adu oja Tomba ye oi de lengjin biriba se Paojel Chaoba senior reporter Imphal Free Press ai chawu su taram nuksari adu hek yeta thangna phamni jari ba se Professor and Rajmuhon Convenor Science Communicator meet 105th Indian Science Congress ai oja Rajmuhon su taram nuksari ngasigi aina ihanan thamjaba se line se guest homuk ta thamjage badudi hoi big event ni mase sin bada yam challenging task ne ihanan phongdok pirami numi mangani sugre numi mangani mai pakna pangthokre hoju phobudi yam nungai pangthokre haib tamni oja tawadabu science congress dagi kari science congress na khoi kari thambirami adugo what is your taking from this 105th Indian Science Congress oja Rajmon marwe ba honaki kanogi si Sama mangarak suba okay Indian Science Congress hana Osmania University the proposed or madagi makoi nga maroi har ko de akoi Manipur University da koi na post of jige haru ya ko ni ka mas da koi governors ki role adagi chief minister ki role ama de koi ki bai honorable vice chancellor ki yam phan chang lo bi bane ari yam lai ba bhai bi dai ma si golden chance ne na koi mamang themo haije gra bani ko maram de sigum ba koi Science Congress si event si de koi ki India ki wana di Laiba Kuki Yam Siki Martaki biggest event at them. Yam Chawa quite a Chawa event amania science key political. Masia when a post of Wungam by Siam Level Company. That would be a hamada. Masi Moya Wagina, Moina, when a Yarani hypomatums, the way Level Matamse. Tani Makai or maximum call, Tani correct the him when a Pangiri Matams. Masia Wing Madra, Namoida, Hybagishing, the Vocre, when powder native. When Masi was important of a golden chance when not one by the Pate, and the way do or die, holistically, my arms, honor, Amtang, the levels and here, and I meeting to it, or never by Sanson and Seattle, with James Mamjo, Tete Mamjo. I do Kanara Matuna as Masia Torsi, and Toroga, Lake Kibadugumba, Yam important over event money. Masi Aquagi, Marxida Punangasagi, challenging my Amala record, Masiki accommodation Matang that do it, Toman American Tamirico. Maria Quick Labor Manipur University hostel, guest house key, Sida Labor Kayam Tamangamba, the Atopama Pandra Cam Tamangamba, Lakadur me, Mam, Nasun Cam Lakadur, was managed University 16,000 Gumba, Moy Restart away, Taze Boko. Other women Manipur, the Adumbagi capacity of late Tamina, when was a vital. Whole my arms in Lakpa, the wood, the way man, the Madam de Manipur communication problems labor. Train later in a call, flight machine yam the bar. Chuma am living, I couldn't expect there was around 5,000-6,000 swag Mugisang Lak. But yeah, I don't much you are managed the way Abang and Buggy capacity lay enter with Matang to Man Menju, or then would be ma'am. We hotel Matanga, Regi, which high Lebama Malay, Mam Simapang, Young Jeraduka, Manipur University Labor Films in Yang, I said that was combination system. Matang Lucilam devolution, but met Amle, and Lucilam the Mayam Lucimugi kind of system, sometimes pending Lam, Panam Lucing Revoco. I think Matakda University Hanagi, a quick Leramba existing way eco friendly or another one of the Benetis Honor Conhedu. Hena Hanaki, he talked about all the Yaga, punctual Lama, but none never corner never one about the toilet system, Yamagi system, Mayam Saki, Madu, Padana Mayamsiki, host on the corner was the department wise, Hetare, Masigi, Masapazaba, Tangale, a Shemdil and the Bakama Semdil Echo. I do make my Amasulaka. I think the most important is Sumaka Lena. Infrastructure Kayama Semi Magaluna and importance where it can book. India with scientific community, my Mamugi platform, Piraga Manipur, a handboy in a technical session by Amu Torga, invited speaker, my Amu Masikan was announcing the figure of scientific temper. Common people in the figure of scientific temper. I do not communicator, my arms 28 chapter lab, where India is Kagi, Indian Science
Congress Association sigi 28 chapter se masidagi mayam si communicator mayam sing la ga koi ai phi maroi na science communicators me ai horen detail di ko na ai haje bu sumbaga leiba adu ga lorin na section 13 department wise ko physical science ki chemical science ki medical science ki environmental mai to section 13 si loina mak sigi mo koi section field mayam sing sigi science ki ko ma sigi loina na science communicators meet ai samaki ai ne convenor wajib sima le adu ka women science Indian Women Science Congress ki ama ani subada le ada ohum subada Children Science Congress special ohum ma su yaure ba ana masing ba mayam sing sidang ngai yamna nungai jaba hai tare ko angang sing sine ka mo ga thongna ha pa ri ma pan ri la ko ko na amu na u phangoi do yam su angang sing sila adu ko ma scientist me am la ga interact to ko bisla mo power mo do mayam do what inspector ro mayam da ko tungi future of science da particularly akhoi basic science la lakna technology sing sta akhoi village sing yauna kayam kanan mangam ko 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 sin sing mayam sing idea khadi pili angang sin su akhoi idea si lai ba common people sing maroi na akhoi parents sing oiba guardian sing adu mahauda yauna akhoi si angang ki mayam si pubira la po ko pa ja sing pubira pusina makhoi da su even science na taba scientist na taba non scientist kya da su akhoi masi yam chawba importance ma akhoi pire bo ko adu samjela ba da ina aham da ina thamjaning be di kaino overall masigi science congress bangthu ki basina akhoi gi Manipur la tungi science sustainable development in science and technology la na bagi masak se akhoi khudimak da section khudimak da pi re haina I logjeningi adu akhoi masai coordination akhoi gi akhoi sumba chawba ma function ma pangthu pa ba se aham bo benina akhoi hana macha buri mayam pangthu su national gi state ki seminar conference workshop mayam pangthu ga su sumai chaw amuk ta pangthu ki da benina sima masi ore na ko na ba akhoi loina masi holistic approach ta coordination level ma daka oi haibe sigi parase hanaki ai koi phajana phangjire ne kanaba mayam piram da te adu yan han bada suk chawba event ba pangthok ki bagi harau boi do sam sam nara kana adu ki harau ba adu ki bai pang pangthok ki base yan na yam nungai ba tanja du yam tanjani da tomba karim kan da haina da budina te madudi yes yam achaw event namne adu pangthok pada koi kai tare machu taroi da bo radi natragana khoi kai ni charang pangthok khuduk sorok pudi ka haiba su pan da budina te ojagi wakhal londa nui manga ni di ngasi babung pha gre closing ceremony tau gre kamaina masi pangthok pagi keno si mai pa ena thambidor ribra aduga men oina ngasai gi mapung oi ba wahang da han be se how Indian Science Congress benefit the state se kamain thambini ga aini yengjabadi sumai yengjai akoi gi Indian Science Congress si akoi gi mafam amata da same timing da quite saw international conference taraga marikha tobini haina lobi ai koina okay live mi si science congress si aiju hana masi kari nu haibe ai taseng aiju khangamde mi akoi gi student me aman ma hangi akoi ju masi kari nu haibe khangamde adabu 11 hour ga fuji kasi si akoi science congress si gi ngasi gi lution bunum ini ngasi gi dai khara makhai di science congress si haibe kari nu haibe aina khangmungame se akoi gi su ai sa ji commerce ki satrani akoi gi su science congress ke matang da quite saw India da leiba organization ji Indian Commerce Association akoi ki conference su mi si yam da bada 5 to 6000 akoi delegates lai aduga science congress ga top organization conferencing si khenari si kai khenne gi hai matam da moi isna kamai to gi hai matam da moi di ngasai accommodation gi matang si da moi gi si masa na akoi gi hotel the book tawjaba aduga ngasai registration si da online offline adu sport registration and tawwa kanala kani kanal oje kaim khangbu ngamde science congress da adu akoi estimate tawrisi probability amako kholla ganda akoi 3000 to 4000 gumba akoi gi mapandi gi mi lakani haibisi gatini akoi khangis masi exact number se kayam lakade gi haibisi akoi haiba ngamde mamsi kari no hai matam da science congress da akoi na huji kanu tawrisi register tawrisi akoi gi online registration da akoi gi 1000 gum taw aduga akoi gi offline registration da 1700 gum taw aduga akoi gi sport registration da 310 gum taw registrations all to 10 si akoi gi 3000 khara hena taw aduga registration ji tawdaba a company moi ge loina rakpa moi ge koiba lakpa mayam si pulla ganda akoi gi Manipur University da mapan de lai si near about akoi gi 4000 gi gumla eba aduga Manipur ge si hapsil laga akoi gi around 6000 gumba gi gathering ne ba akoi de tawris aduna
ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 110ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯆꯥ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6,000 ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯃꯤꯇꯔꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯄꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯕꯨꯗꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟ ꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯛꯂꯣꯟ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯇꯧꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ MITꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ MIT ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 99% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ HRD ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯒ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯂꯤꯄꯦꯗ ꯁꯥꯕꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯩ UGC ꯑꯗꯩ HRD ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 11 ꯑꯋꯥꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤना ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯁꯛꯁꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯣꯐꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯍꯦꯄꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯊꯨꯡꯉꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 500 ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯗ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5,000 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯂꯧꯖ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 7,000 to 8,000 ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯄꯟꯁꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯆꯥꯏꯑꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯇꯗ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯕꯩꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯇꯗꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯇꯗ 7,000 ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯖꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯝꯗꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ MITꯒ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ MITꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯩ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯏꯚꯟ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯖꯩ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 5 daysꯒꯤ ꯉꯁꯤ 105th ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ 5 day ꯂꯣꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 5 day ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯅꯦꯚꯔꯗꯂꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ ꯑꯣꯁꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯗꯩꯅ 8 ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ
magi congress ne hai tar first akhoi gi prime minister na wanga da public appearance ki yearmark over calendar da yawa akhoi gi magi event ta sina first name Indian Science Congress ada hujik hai Hyderabad ki Osmania University na pull out tore last minute sida and akhoi hujik hai akhoi gi leiba VC gi yamna laudable oiba effort hai tar man akhoi Manipur University na on very short notice akhoi toroge haina sinba akhoi gi congress hai tar adu da magi asai oja hoin habi gi maina yamna problem me ama hana silu dabagi accommodations adagi lariba transportation tumam zawum gi etc me ama thingna bi rangoni adu akhoi na sum yeng kan di academic point of view da di yam kan rang modra habi di of course adum oiba ta mane habi di angang sing ju lai moi gi pavilion me am setup to bu kan da moi gi satra me am la kan da lariba akhoi gi exhibits me am hai tare akhoi na to mafam da kya u phang da which might be like for the first time in the state adugo mayam madi u phange haibadi angang sing satra school mayam de la kana they were very happy khon u kan se aduga akoi gi academic exercise am the quite one of the biggest ne india ge khon pazaba kana khangja hai tar yam kana khangu wa na te but still hojigi intellectual level exercise am the yam na kana put am di oi adugo masina aside from that masigi se kari kyam kana ge hai se khoi gi science for science sake hai tar masima oibra maduga magi miyam the significance people the kari kana ba phangige habigi point amudi akoi naina bam thok pra kale because hujiki science congress sing sina akoi Manipur gi miyam da kyam kana ba pidori ge habigi question am de hangbe ay aside from this research scholar top lariba miyam academics oja sing gi anowa technology anowa moigi wakhalon haitare and formulas etc sina tabida Manipur gi prajada kari kana dori ge haibam di hangbom di daga le science yam chakhole but mai phangde state sida science yam chakhole but drinking water phangde sanitation gi problem le haksel gi problem me am le adom da amadi yengbe skeptical oy mi yeng amadi journalist ama habi ramni na or cha thak gi arrangement amom da on other side sa wajana habi it's very huge aduga kana baje mai taja badadi aside from that akoi gi leiriba akoi gi contract work haitare manungi university manungi thika da yam kana yana paw ta je okay hujike chawun thamri bo hangde oja Rajmuhon da same adum thamjup tai madudi science for ngasai gi scientist ki oina nathra researcher ki oina le hobuna ta bada science masiki science congress na state ta piram particularly benefits given to the state and had targadi karai area da thamamen lobu yayu masigi se oja chawun yam phajana thambi gare ko akoi gi oja tomra thambi gare aduga maroin na koi gi science for science check hai se koi gi song gi koi gi technical session sing ran na university maroin na ko ayam badi koi gi chemical science ki physical science eng sa hai go section tara mari se yam kupthana koi academic level da putho ga masi discussion to bani yam successfully to re ba ko aduga wiki hai bang sa gi special section gi ai asima dei last tham je ga koi science communicators me ki ai gi tonga mi sima ai tonga tham je ga ba ko masi da koi na huji masi gi maroi ba koi gi hanaki hanaki sigi theme si reaching the unreached habne through science and technology habne adna masida piri ba theme si hari sidi not only for science check ko academic khakta gi natabada koi yamna grassroots level lom da under privileged level ko de khudong saba yamna phangjadri ba la para pa jaga sa koi chingi nataga village ala laptop ki da level sing da ju science and technology kanaba sing se masi phanghan ba makoi knowledge pi ba awareness piba si ne yam magi main theme de hanaki ya bijeri basi anu si yam so important rob na kan bo siguma si akoi gi Kolkata gi city de tawba Delhi city de tawba Chennai gi city de tawba de gi ko koi Manipur tawba se theme gi koi hen sa ne ba manam de eastern most part na ko northern gi koi gi remotest corner si la ga su mama la ga pubir pa ha city pura pa si de su masi gi mangan kar di du phangane ba koi gi leiriba arab sing ngasi mo yam ngai je akoi hangiba science ki stall me am hangi da ko csr ki dsd ki department of atomic energy am mathang hangiba mayam sing ngasi lehoriba angang sing ngai observe tok je ko ching de gi sini nau sing mayam yawi akoi ki tam gi yawi mayam sing pul ga masida yenga ga angang sing da akoi leiriba kholiba mayam sing umata mo soi da ki scientific inspiration khar di soi power mangne ko oh I just know madi scientist oini ga haiba wakhalon phaw ba se adum khara di hana sugang khangam da power da ngasi gi la moi mayam du ubu matam da soidam ki phorong ne ring ngang sa habi gi ba general science congress hai bisi masa wa to man hai gi ba 6000 hai sina akoi gi mayam gi apun mani na ko general science si da di angak pak phang nung sa da si yang re ngang nan pang thoi bisi
मसीगी 17 अहम इनोग्रेशन सिदा इवन पंडाल तौरी नका नान अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना अखोई इनोग्रेट तौकीबगी हॉल सि चाव हॉल हेबको मसी चंदबगी स्टेज बो यो हदि अराउंड 10,000 सि अखोई पार्टिसिपेंट सि छात्र लाए क्या याम इम्पैक्ट लेगे अदुगी अमुक ngसागी क्लोजिंग लोरपगी कनो से अखोई वैलिडिटी फंक्शन बाउसेसु नियरली अखोई कनो से लाए अखोई 5,000 की मार्क योगे तो लाए मॉडल याम सिंग अखोई मणिपुर दा अखोई सही खुनिंगी 11 मे देगिना अखोई 15 मे बाउ मे से अखोई टेक्नोलॉजी डे सिगा देगी हौरगा साइंस मीट अना अखोई सहीओल मसु पंगथुइबसे मसी मसुमाइन असिस अखोई साइंस मॉडल मयाम बुदे उलेबा स्टेट किसु लई अदुबो हानकी अखोई MIT दा अखोई उलिदनको आंगांग सिंग मॉडल सिंग उत्पम मतम आंगांग सिंग यामना इंस्पायर ओइखरबसे अदुना निंगसाई अखोई लाइबा साइंटिस्ट मयाम सिंग मरुइबा अखोई स्का की मेंबर सिंग ऑफिशियल सिंग सिनसु यामना मोइदसु पेंजखरे फको सिम मयाम सु उबो मतम अदु लाइब सिंग सि आंगांग खक्तसु नते मदु पेरेंट्स लोइनरी वाजा सिंग लोइंग से पंजगी बतो अदुना सि यामना इंपोर्टेंट ओइबा म ओइरेबको अदुगा ngसाई अइना खितंग सिदा अखोइना खितंग पेलौदबने कनो बखोइना करिमो मणिपुर यूनिवर्सिटी ना इंडियन साइंस कांग्रेस होस्ट तौबसे अखोइ 2019 दा प्लान तौजबने करिमो 2019 दा प्लान तौबसिदा ओइरमगदिको हेना खुदोंग चारंगदव अमना करि पंगदगे दा कोइगी मेनी ऑफ द अवार्ड्स मयाम लेरेबसी अवार्ड्स मयाम मसीदी ऑलरेडी हानगी आसुंग ओस्मानिया यूनिवर्सिटी रेस्टा तौरब कामुसिंदो अदु कक्तगी ओइना पांगथोकपा यालेबा को आदि अखोइ सी मणिपुर दगी नौना अखोइ अवार्ड चंगब याद्रे से पोस्ट अवार्ड की हरसु अमगे अवार्ड हाइतार अखोइ सोमदगी नौना रेस्टा तौब कामुसिंग सी जस्ट मोइ छात्रसिंग से स्कॉलर सिंग मागी पेपर दु पोस्टर फॉर्म दा ओइबे ओरल फॉर्म दा ओइबे प्रेजेंट तौरगा बट अदुगी सर्टिफिकेट फंगबो खत ओइग्रेब अदुगा अखोइना यंग साइंटिस्ट की अवार्ड चंगे अदुगी अवार्ड चंगे हाइबसिदी अखोइ हनकति नौना रेस्टा तौब लाखबो कामुसिंग से यावहनद्रेब अदुना मदुगी खुदोंग जाबा अमदि अखोइ मांगजावरे हेतारे मरमदि अखोइ आंगांग सिंग टैलेंट लेते नते अखोइ मणिपुर आंगांग सिंग करिगुम्बा अखोइना मोइसि यावहनबा ngam तारबा अदु तारि मजि सोइनमकि अवार्ड फंगनेब फंगबा याबनि हाबे मदु खुदोंग जाबदु होद्रे मदु लोबु ngमदबने तसंगबदि मणिपुर यूनिवर्सिटी प्लान तौ 2019 दा प्लान तौबने दु ngन खतना बस होस्ट तौखरे जा तोंबा मरोइना गसाई ओजाई की केनो सिदिन स्टूडेंट वेलफेयर हाइबमसु यावबिरिमिना अदोगी अवार्ड की वैलिडिटी फंक्शन अवार्ड की करिगी मतंग ये सानन ऑलरेडी रेस्ट तौरबो सिंगी केनोम द सखरे अखोइगी स्वाइगी केनो ददि मणिपुर यूनिवर्सिटी करिगी स्वाइगी यंग रिसर्चर खंगदे म खंगदे मोइद मदु खुदोंग चाबा म फंगदबसे इनकमदा खितंग निंगनबम दे पोको माले छात्र सिंग करि सिंग वारी सानबिबदा कमाइन थंबिरे अदु कमाइन कन्विंस तौबी मोइ मदुगी मतंग दबुदी यस मदुदी अखोइगी रूल दा लेगरबा केनो ओइबनिना मोइद थोइदोकना केनो तौबुदु आई उदब्राइन खले मरमदी मोइनसु हुजिकी अखोइगी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी दा इफ दे आर कॉम्पिटेंट इनफ नत्रा मोइसु दुम फंगबो दुम यायबा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी दा ममांग मोइन थारम तारगद मोइ दुम फंगबसु यायबा अदुगा अखोइगी छात्र सिंगी तसेन हारगदी मोइ दे आर सो हैप्पी स्पेशली अखोइ उजान हाइगी बंगसाइगी एग्जिबिशन से लाइजी 150 एग्जिबिटर नि लाइसे अदर मरुइना अखोइना इवन अखोइना अमक्तसु उबो फंगजद्रिबा अदुगुम्बा तोंगान तोंगान मखनगी केनो मनि मोइना से खुनमेंदा अखोइगी CSSR को मोइना अयाम पुथोइसे अखोइगी केनोगुम्बा अनोबा मेडिसिन गुम्बा करिगुम्बा पुथोकपा हाइ म्यामसे मोइना अतोपा केनोदा फार्मास्यूटिकल कंपनी अन मोइना पेटेंटेड तौगिदोइनी को सुम अनो इंडिया दा पुथोरइबा अदुगी सेंगासाइ आइगोंदा अहुम खक हुजिगी दिनेश कुमार हाइना अमक अखोइगी लखनऊ दगी अम लामे मासी माइ लाइफम जाइना एकोमोडेशन पाइबने इन बुक तौबिदन खोपिना तौदी ही वाज सो हैप्पी माइगोंदा अनोबो मोइगी हन लॉन्च तौबनिना पुथो पिरमी माना सुमबा मयाम मा मरुइना ngang अखोइगी मिनिस्ट्री ऑफ अखोइगी आर्ट साइंस दा करिदा अनो मोइना पुथोइबा टेक्निक मयाम जी आइदी मोइ अनो मोइगी मॉडल मयाम जी पुथोकान मोइदी इंस्पिरेशन अमा अदि तोंगान बमन मोइना याम हरावसी मरुइना अखोइगी ngang याम हरावरिसी सी अखोइगी यूनिवर्सिटी दा हौजिक अराउंड 5000 स्टूडेंट लेबसिदे अराउंड मोर देन 1000 दि अखोइ वॉलंटियर ओइन सिजनेबा अखोइगी छात्र से मोर देन 1000 अखोइ वॉलंटियर चोंगथोक चरे मोइजी चोंगथोरी अद मोइना याम नुंगाइ बमना अमुक्तसु अखोइदा साइंटिस्ट मयाम अमा ग्रेट साइंटिस्ट मयाम अमा इंडिया के फाउ साइंटिस्ट याम लाखरे भन किसिदा स्का की मेंबर ओइना तोंगान मोइगी पेपर जी अखोइ पानबिदंत लाग मतम मोइदी याम नुंगाइ बाइदी मोइसिंदुगा खंगनबगी अपॉर्चुनिटी अमदि फंगेना तसेना अखोइगी इंडिया की सिस्टम जिना अखोइदा खंगनबा तिन्नबा कॉन्फ्रेंस हाइजी तसेना हारगदी मीटिंग द पीपल नत्रा वरी वटाई साबा अखोइदा नॉलेज मैम जी इंटरेक्ट तौबुदुनेबा क्वाइटिंग मरु ओइसी अचौब स्टोन वर्क मैम सिंदुगा अखोइगी यंग स्कॉलर मैम सिंग उरजबदुने मोइना पामजरिसी अदु मैम दिगी अपॉर्चुनिटी दुमदी अखोइगी मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदी अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट अखोइ क्रिएट तौग्रे निंगजे
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯊꯦꯡꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯕꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯍꯦꯄꯤꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯔꯣ ꯖꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯈꯔ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯚ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯝꯗ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ब्रेक मतुंग येंबिरिबा पुनमकपु अमुकना तराम नोक्चरी चौबा स्वाइदा फ्री प्रेस के सीनियर रिपोर्टर ने फ्री प्रेस के निंगजबदा एडिटर तामु प्रदीप की संडे खुदिंगी कैरी तौबा बर्ड आइज बिहु दुनि सम सम नारगा लाक्थो चौरना येंगपु कांदा मथक्ति येंगपु कांदा एलिगेशन ममांगदा साइंस कांग्रेस की मतंग होबगोक्तंगै खनखिबदा करिकुंबा एरिया खरदा याम खरसुम अपिकपदगिना अचौबदगिना एलिगेशन लेतबदि नते स्वाइसे मरुइना चौबोलदी चलगा येंबिरुरे इभन ngasi इम्फाल प्रेस फजना कैरी तौइ मदुदि अखोगी तन तकनब कसी मेचिन ओइना पोरप मेचिन सिनबा दुगा 4000 रोटी पर आवर हाइबगी केनो दुनि मेकिंग से स्वाई कैपेसिटी स्वाई की प्रोडक्ट तौबगंबा दुगा मरोइन हंदकी फूड कोर्ट की करीगी ह्यूज क्राउड नि स्वाई सिंगसे मतम अमतदा पिजबा आदि चाक चाबैसे मतम अमतदा ओरकदुरिना अमुक्तदा 6000 7000 पिजरकपा अदुसु फजना प्रिपरेशन तौरगा स्वाई जोइन खमदा यामना राइबग नोमदि एरिया अमदि नते स्वाई मतंग लाकांदा मणिपुरदा स्वाई दा टेंडर पांगथोकिदे बसे लोकल दा केसिल मसु याबनी का हाइबगी एलिगेशन लेतबसु नते चाउना स्वाई फाइंडिंग कमाइना उबिरे कमाइन तौबिरे चारोना अखोइसु हुजिकी हाइबा साइंस कांग्रेस से यामना हानागी ममांग याम काना कोइन खंगु नते हाना सोंग तौरी बट तौरी थबक सिंसे इज अ मेमत टॉक्स याम अचौवा कॉन्फ्रेंस अमने हाइता अदुगा यूनिवर्सिटी की इज लाइक यामना हान फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होबनिना मनुंग सिदा अखोइगी बीसी दसु याम वरो मीसु यावी फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट सिंगदा कोइन सुम हंगजरो कांददी पैसा थादोकपस अखोइगी डिपार्टमेंट सिंह वॉलंटियर लेरे वॉलंटियर सिंह सिगी चानबगी लंच कूपन्स अखोइगी फूड स्टाम्प्स हाइतारे संग मज याम पिबिदे अंगांग सिंह चरा हेन बो यावी काइन एलिगेशन निको अदगी फोटो कापनबा अखोइगी मीडिया सेल सिदा अखोइगी सिक्योरिटी पास पिबिदबा अदुना काफौदबदगी तोंगाना मु कैमरा वाई बजे मु टीम मरी वीडियोग्राफर मरी कैमरा मरी वाई मतुंग सिदा मु अदु मोगिदो अदु कापु यादे खोट तौगादे ना अमुक कन्न ngangbirakan tongan amam wahan bugumba manung sida yam tongan masu khale because hoi all part of this arrangement hai tare adra live report sida khoi gi chum thengau kan sidi department sing sina khoi gi administration da mu gi administration da paisa gi matang sida yamna moi pen da bam di phawe haibagi khoi da khara information khala maram di akhoi tawduri thabak for example akhoi na kenam puthok tore or something bulletin gum go gira what it may be anything अदर अखोइन सैंक्शन तौबियो हाइबे अमाउंट पैसा सिगा अदुगे एडमिनिस्ट्रेशन अखोइगी लाइबा एमयू की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिदगी थोलपसि खितंग नुवाइते अदुगा मोइगी लोकल कमिटी हाइतारे मैनेजमेंट कमिटी ओजा खा यावंगनि आइ मिंगदि पंजर मोइना तौरि पोस्ट सिदु खितंग पेन दे खोटे हाइबा मयाम यावरि अदुबुदि ऑफ कोर्स अखोइदा लाप पोटनि खर थिरि अखोइना मोइना सि हारक पदु वारिने आइना हाजरिसना अदुगो ngसाइगी कैटरिंग की मतंग अदुन अमा लेरे पोचे but paisa se kyam sange haibu sim di khangum khang ju khon nge koina how much amount has been sanctioned for this Indian Science Congress masimo oja koina jo haibi di nungai ne maram di koina paisa kya na Indian Science Congress sin ge haibu se sidai sidam mu ji haibu manung gi leiba committee ngasai na haije gi bu ojan jo haibi gre MIT hall adu hall ada sing renum finish to ngame to a certain extent alta de hangba question jina hoji gi haiba Science Congress se Manipur la amda taragadi होजिगे हाइबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग कंप्लीट तौरोइदब्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थाक लेबा पोट अमना सिगी गुम्बा साइंस कांग्रेस न तागदी इज देयर नो बजेट एलोकेटेड टू आवर यूनिवर्सिटी अदुगा टाइम फ्रेम अम द लोशन दिस न करिगिनो हाइबा क्वेश्चन मे आमा हंगबा याबा मे आमा लेबा कोइ हाइज फर्स्ट प्राइमरी बजेट से क्या न कोइ खंगदे कोइ जम ताबदि राउंड अबाउट 13 crores मुकरि थादरे हाइबरा where the university is seeking more than 40 crores subject to correction अदुदि ओजा कोइ हाइबिरा ने खंजे होरेन कयम खंगबिरम तागदी अदुगा ngसाइगी कैटरिंग की मतंग हंकान दे मी लिसिंग मंगा अमा तरुक अमा 3 meals
per day pizza wise it's a memo tax Manipur da leba catering service yamna haite watli highway wad nate tong sung khoi gi hojiki leba crowd aso mas da moina kari pizza kani thong ande habje ngasai habi gi tan hobagi pot sida mapan da laibu kangu sing North Indian all over India lakwana khoi gi tan gum masidi mogi staple diet oi adugi pot da akhoi swagi mina tan lising manga horaga phomung sana pizza ngam gadra is a big question catering level kan sida akhoi gi classic hotel khoi gumba adegi atopa aiga section khoi mayam le but moina sigumba a crowd of this magnitude si serve to ngam grabra aina sum khanjaba de dikhara like tribu ma leng khaleng khamda but it's a learning experience for our state highway sigumba infrastructure like that da khoi su develop to bom dakale huge room for entrepreneurship in the certain sector haida adu gumam su le aduga ngasai gi sa noi matang sida mayam sida kitang harak pada khoi sum thena jaba kan sida akhoi gi local cuisine sa was phang phang de except akhoi gi chau kher gum katang sa di sa aduga Manipur gi akhoi we have got a lot of vegetarian dishes akhoi cham ni pan lai kain hainari sigi chana ba sing je akhoi mapan da laiba akhoi ngasai ozan habi gi reaching the unreached through science and technology highway never is the basic theme mayam so ano what yes Manipur what Manipur is all exactly. about Moi bafam da sum sa badu di hanjan sida su laga du sa badu moi pam da mina swagi local pura ngak pani adu bues khar di ta male chawa ngasi ai chak jajarui ai lunch luxury haijari ba ado yongchak irom badu yorom meba yongchak irom badu ai makti lokholaktre ada moi lab ma te lak pasing no sikari no sidi very famous chutney ni adugo mase yam ti chasalu no madu noi hainadra di farak tani haibam di advice sam di suggestion di tawjarami uja to maroina men handaki science event masigi Indian Science Congress sinbada charona masigi financial bit se haiduk po yabo orgadi charona thambi yabra swagi area ki sima tanja lobu yoduga plus ngasai gi karigum kan allegation aina haija baduni mang lak tap sunate tender pangtok pose swai da pangtok to malim pan da pangtok ka alu shala lakui film su leitab dinati yes we also confirm tok jadab dinati tender thada rubo tender yaw rubo sing do khoi wari sana jadab dinati adu allegation to pudum tang hana sing dok pinana ba ani sigi tanja si lobu yusne da tasing mer ga di hojiki high allegation si aina sing dok pasi di aigi kano leiti ani khanje adu waina sum akoi gi university sida akoi closely associate tawna akoi gi dinamo aina akoi gi Rajmuhon su akoi gi academic din ni aini student din we akoi da most meetings ya matam da koi tawi adu sum akoi sum tajabada Paisaji Manipur University gi site gi akoi da masi changba ya haina akoi support idea akoi na budget tawraga thagat pangak tani tasengna hairi ba akoi gi budget si akoi gi akoi finance committee gi meeting se akoi Delhi da tawni tawrambadagi akoi UC gi mate ISRD kangu singdana masi kano tawrugum si adna Manipur da tawrasi na akoi loina cancel tawraganda Manipur University da akoi gi maruina ISRD ga adagi UGC gi members la aga akoi finance committee je akoi meeting tawgi ni sida adu mana overall man assess tawraganda ni mana kano tawrisi overall assess tawraga mana kano tawni adu Manipur sida akoi na ani sum khanjabada ngasai gi tender ga hai yes of course madu chumbai hai ko aduga lalambasu yai ada akoi da Manipur yam tin ba matam da akoi gi tender ji tawgudam ni no ko akoi restricted tender haigedra amma haigedra hega tawbiya da thabak tu se kudam moina da gasai gi akoi gi hoji hoji akoi na exhibition tawri mafam ma se asi ji akoi gi taseng na masi ising ngaktani adi fum ngaktani ma se adigi masi takhaira ganda adigi laipak thajela agak pa kaino ne ba koi gi kaino ne semgri je masi kamai to gi tender gi matang de koi yam kan khangjedre do ko ai gi honestly speaking ngasai gi oja sing gi allocation adigi paisa gi kari gi of course ai bauda koi gi volunteer committee gi kaino ni ai gi kaino only ai no lupa 1 lakh kumbai submit to ni 25000 ka koi gi sanction to rei bo I am happy in sense kan hoida ngasai gi Muba is a pamba, I was a quick apamba sick as you a quick Louis Ivan at table. I 25,000 to I must 25,000 advance. I'm some pineal when bureau. And I'm one adjustment to target Zararoi 25 said Sinner Zagi. I need Karatorem. I don't know Masiki, Magi, Tonganba, a quick allegation, Mamam Larangani. Anyway, other targets I give more the Haujik Tau Griba, Nasagi, Tender, Matang, the Kari Matang, Tau, Tongan, technical way of matter in Aquaniam, Kanadom the Yam sanctioning Dre. Aduga, I give Motadi, Haujik, Manipur University, Science Congress, Amatogre,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯂꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯇꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯕꯤꯜ ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯨꯄꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MIT ꯒꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2004 ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯅꯦꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ UGCꯅ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯨ MIT ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯁꯣ ꯍꯦꯄꯤ ꯗꯦꯠ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ several times ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯟꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯇꯔꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯨꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ओके अदुगा ओजा अदुमा यारे ओजान थबिदो अदुगा एक्जिबिशन सिगी इवेंट से पांगतोकपदा पैसा कयाम चंगी एसेसु हाइतोकपु थेतंग लुबो ओइदोरिब्रसनि ओजा मसीदी यामना लुगदबदी ओइरोय मरमदी अखोइगी आई ngасai अखोइ मणिपुरी सिमा याम फजबम लेदैने अखोइगी भोटती लोइग्रे लांदी लोइद्री मदि फिउम तौरपसु यायबा मरमदी हाटु मसीदा अखोइगी रिपेयरिंग वर्क तौगिबा को अदुगी अखोइगी क्लीनिंग तौगिबा मयाम अमा को अदि हॉस्टेल की मक्तदा अखोइगी एकोमोडेशन की मतंग सिदा को मीदी लाक्सिलबा लेफमदी लेत्रब मसदा आई इसाम को एजे कनोम ओइनो को आई इसाम लेवल मयाम अमा आई वाइरगने लेबर मैम से वायरेदना मदिगी अखोई स्टोर दगी कनो मैम चौकरी मैम कन सॉरी अखोई कोट मैम खोललुबा अदुमाय तौरगबो अखोई थमनबो होनेबा अदु पैसा मैम जम जब अपने मदति भोटि लोइरे लांदि लोइद्रे हेबनि अदुगा यस ngसाइगी 5 डेज इवेंट दुमदि माइ पांगनो पांगथोखरे अदुगा पैसागी करिगी कैलकुलेशन दुमदि कन्न होटली हेबनि सम समनाय होजान थबिनिगिसे तसेंगमक्ति मरोइना लोकल एंटरप्रेन्योरशिप की करिगी मतंग कोलक कांदा कैटरिंग की अदुगा प्लस सिगी पंडाल करी करा एग्जिबिशन स्टॉल सिंग करी सिंग साब सिंग से यस टेंडर याउदब दिनते तबदबो इवन कैटरिंग की मतंग से लोकल द पीरसु मदु होनबदंग मोइदब दिनते अदुबु क्राइटेरिया द कहेम पनकेदा हान सिगुम्बा सरुक याबिरुब्रा हंगबगी कैनोस्ता क्राइटेरिया से मिट तौदना मोगी कैनो सिंग से होय 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 हौजिकी ngसाइगी अखोइ कैनो थम्बिरि जाम चुम ngसाइगी ngसाइ मरु एग्जिबिशन हाइरे एग्जिबिशन हौजिक तौरिबु नुपाजी माजी अखोइना सुम ताबदा माजी 10 कुंबा 15 टाइम्स कुंबा तौग्रबा मी मालेबा मास हाइदी मंगोद लोइनबा मंगोद पिथोगा माना ngसाइगी लाइबा 150 एग्जिबिटर्स माना पुरोपने अयामबदी अखोइ मणिपुरदि जु खरा यावी अदि ngसाइगी अमो ngसाइगी हाइबिरिबा अखोइगी कैनोगी फूड की मतंग सिदा तसेंग हाइरगदी अखोइ बौक सिंगनि हाइदी अखोइगी मणिपुर सिंग मचा सिंग ngамगद्रा अदि मतदा हौजिक लाइबा मी सिंग से तसेंग हाइरगदी अयामना मपानगी मी ngakतंग ओइबनिना मोइगी फूड मोइगी चाबगी मोंग मतौ अदि हौजिक ngसाइगी कंपनी दु मोइजी मोइदा अखोइगी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड तौरब्रा हाइबिगी क्वेश्चन में आमम लाकबा अदु मालेबा अदु मोइजी अखोइ सर्टिफाइड तौबा कंपनी हाइदी ngसाइगी थोंगबा थाकपदा ममांगदा माखोइ फूड पॉइजन ओइबगी इंडियन साइंस कांग्रेस याम चावबा अखोइगी इशू अम थोकी अदुनो ओजा अखोइसु मणिपुरी सिंगसिते ngamgadrai ngambani haiba simdi अखोइ दुम हाइ मदुगी थौना लेतब सुनते ngमोइदब सुनते ngमदि ngambani अदु यस क्राइटेरिया क्राइ दन हाइकांदा हाना सिगुम्बा सिंग सरुक याबिरुब्रा हाइरकांदा अदु क्राइटेरिया दु मिट तौदबदगी तंगाइ फदना असai टेंडर दु खलक्तबगी केनो दुने मोइनो एक्सप्रेस तौब्रे पुइ ऑफम दुने ओजा राजमोहन ओजा राजमोहन की ngसाइ अमारो थम्बिगे हाइबदो अदु थम्बिरो अदुगा ngसाइ चावबना हाइपि फजबम सुले अदु सुदुम क्वेश्चन मार्क ओने सुम थम्दि थमनुंग दबाइ तारे चौरकपा आई ओजा ओपोनेंट लौजिजनिंग बाइ ताइ यस this time luckily this 105th Indian Science Congress लाखरे मणिपुर अदुना मरम ओरे कांदा लोशलम दबा इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम सु लोशलम इंक्लूडिंग MIT करिगुम लामद्रदि हाइबे क्वेश्चन अमति सुम स्वाइदा सुम मम फावबुदि हाइब ताइ ओजा स्वाइ होम सिंगतंग खितंग थम्बिरमुसुनि मसी तसेंग मसु ngसाइ ओजा तोंग हाइबिगरे को अखोइगी मणिपुर यूनिवर्सिटी की अखोइगी बिल्डिंग सिंग की क्वालिटी की करिगे अमम चेक तौबा खोपा लोसिनबा मयाम सिंग की चेक तौ मयाम पुन
group ama le ko khoi ki team ama hitar bisin na khoi ki kana tor sen bi bane team se adu akoi su yeng han mak de se for example khoi ki auditorium chau ko se hai masi ga si akoi na sanga ba ngam na ngam ga di ko hen na mu impact le ge thong ne mayam phaje phaji hen ga dong ne ba cultural program ga si centenary hon pang do ko de di sigi auditorium singa pang thu pa ngam ba da ga yam nong su pian me hen ga dong adu madu kyang nang phat ki de ba ko adu ta seng na koi science congress lak pa da gi sina loina to gi bani adu ga hana koi gi Manipur University hana gi lei ba koi gi infrastructure and development khak na sungam ngam da bai phim le to bu din te da se for example koi mayam su honna da ba na te honna re ba ko koi changi ba koi gi ba se for example matam sang pa ne na hana gi pa gi ba estimation de gi wang khalak pa maman hengalak pa sima mayam le te ba na te ba adu na koi supplementary budget tha ga pa ko to da ba din tum honna ri ba ngak te ne ba na science congress lak ko san kha thujin gre ha ba gi wani aduga lemori ba koi building mayam sin losi lo hebo wafum de leite da losi ngene ba ko man bi koi supplement mayam thago kala tap pa thubu du adu wafum suna or later yes chau kari masida to ju ngom ko akhoi gi yamna Indian Science Congress is a very laudable effort MU gi mai am chawani aduga VC koi sir Pandey na with a very strong will koi tha ani da pangthok re bo ji very successfully adu point of contention is the akhoi Manipur level universities se je lai je akhoi gi army camp military camp am lei sigi pot se former CM ibo bina kangla da gi asample camp lo thu pirame aduga BC Pandey na thani makhai gi manung da Indian Science Congress sin mangamaga kai do gi MU da leiba military camp which is a big disgrace to our community academic community masi ke da we lo thu pang ngamdri no haiba sim di mangon tang hangmadi phabra ni khale Hoji sabun habi bese ko channel kanon generation habi bese akwai jomya du da bu ngasai gi sigi army lokthok pa loksin da ba habi si de akwai university custody de leiti hari ko akwai bisin ngam basu na te ba akwai na initiate akwai satra mel jam ko na hari na ko na de si lokthok pi ko pi wa na ma am tawre ba ko adu da ma si de government ki akwai policy matter le central government as well as Manipur government ki makha da to buna tana ko na hekta Manipur university ki vice chancellor na da ko authority na hekta ngam ga da pot na te si de central gi aruba am poram oibani na ko aduna ngasagi kangla gi akoi gi army lok thoki bada togi ba process tu ga mana na koi Manipur University gi akoi taseng buda koi complex manung da army le si mai bese akoi samok su nuai je de ko manam di ngasagi chhatra sing siga akoi gi army gi mark lai ba si masi academic culture da yamna kai bom su oiba yemur su nuai da academic culture maring marang ba aduna lok thok khina na ba khonjel thok bu di metro lobi habi dare kan adu matang dum lo sela kan da oja atai keno dum la si haje ke ko hauji ki da kun tawu ya ba si chhatra sing su kan initiate tawu hanamang ta ko gi prime minister la ko su akoi memorandum pisilong hune kali governor su nan copy tu pi bani adu akoi masi akoi na ngam bai da akoi gi Manipur University gi authority gi side ki ko chhatra sing na tawu loina na authority ki side te su kitang mating pangbi bai tai process da adu ka mu state government na adigi central government amuk tawra gadi yabagi ya kare hem thaje badi leje yes oda dai makha again to the sa koi si khana bodi am phaje am khana gare ko koi ki fooding gi matang da adigi infrastructure mata am khana gadu yamna hen important ore badi koi ki one punam gi matak ta Indian Science Congress haibani na science haibisi da ne ko ne khare hanu ko do pamjeri bisna ko aduna masagi end hanasu panjagre koi ki 14 sections mayam ma lagi badi gi matak ta general science ki adigi women science ki adigi science communicator si level si general science adu ki mating yam phajagre mayam appreciate tawi women scientist ki su hoji mapani expert mayam na wangang de quarter taw 1500 ki matakta akoi centenary hall de tilaga yamna phajaba mong tabam oigre adu ai samaki so aina convenor ojariba science communicators mitche masi su akoi na hana khallamba level gi hena koi successful oi hena koi yamna ngai je ko ai yam gi je ba hana masi bu as mapung pharodra koi hana gi Manipur Association for Promotion of Science ki through da re ko gi masi ke pulak tor ko population of science ko sim yauj bani na ko as man hana ki si yam se important oi yam se pam je topic su ore adu masi mapung pharodra bi ki je ba si yam le masi luckily have tare ko hana ki koi science communicator la iba maru about India ki science communicators hai tare okay leading science communicators mingona khar panjarabada ko akoi ki Dr. CM Noktial he former scientist and head Bible Sahani Institute of Paleobotany Lucknow de ki yamna phoba
moi kano science communicator ma masamag lagbi yabo adugi matungda koi tamus Switzerland Sharma sa koi Manipur masani Maryland University professor ni ma masamag laaga koi physical science da awang thak ke research da say for example koi tsunami ki problems ari earthquakes ki problems lai ba koi climate change ki issue ki matang da yamna nan koi kanin nan linear dynamics flux मैम सिंगी फ्लक्चुएशंस मैम सिंग बताएं आम फजब माई तो पी रहे अदुगा लोइना अखोई साइंस कम्युनिकेटर्स की पार्ट से माना यामना मरिक चुमना वाफम थम्बेबको अदुगा लोइना हौजिकी हाइबा अतोपा अखोई से प्रोफेसर डीसी गोसामी है मसी अखोई असम की मनुंगददी वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस की ममिंग चलबा अदुगा साइंस कम्युनिकेटर अमनी प्रोफेसर डीसी गोसामी हराउन या भेरक पाइता याम नुंगाइजरसी अदुगा अमुक second session da koi eminent professor speaker se koi professor AK Mishra director science technology and environment council Assam yauna amadi asagi MK Pataria hin director CSR Nesker gi Ministry of Science and Technology government of India masi yauna mang amamam ko da wazerba se moi pulap la aga angang singi interest da science communication gi interest da masi la agwena full support pibe ga ngang masi mayam pulap pembi baita nga koi gi centenary hon ji chandi inauguration ju chande aduga closing function ju akoi mi takadra in thawai waram se masi honorable inauguration gi akoi gi honorable deputy CM akoi gi Joy Kumar ko honorable CM deputy CM ju mane inaugurate wi mani honorable education minister TS Radeshang masi makmana very deputy address PB bane loina maksi PNB gre ko yam nungai re ko tomba kari supplement to guno aroi baroni aduma to bu yani adu goja tomba da in laxaning base yes reaching the unreached through science and technology ni handa ki science congress na oja commerce department da lejare ka so commerce department adai bo yonu gi hajal amra ni handa ki science congress masi keno ni da sai aina akoi gi tongan bai ni sum record sum logjabada nong mada koi gi 10,000 i mathak ta visitor si lai hai akoi gi kano sida maruina koi gi village ta gi kari ta gi mayam ama koi gi gari tawraga lai angak pa crowd amani ta sing na koi na masi yengjaning ide ta sing na masi magi phattaba adi mangonda yes akoi wajana ngasai hai gi ba akoi gi marakta akoi gi wajaga su ai ga wajana su ai juwaro rimni maram di accommodation gi kano da magi laiba akoi gi scientist mayam sing afaba mapam de pi de na ko akoi somehow akoi ji we have akoi gi khanaba akoi launaba bc gi chamber da even akoi gi children science congress ki hoji akoi gi coordinator oi biri ba akoi gi hani akoi former waja din waja muilan ga launari mi ko mai kai nang da akoi na launari no har ga de waja pot se akoi gi mapung phan ning ba the pen da ba adi akoi na tawri ba sing ja adu matam du na yam ten man maram oi ga adu yes aina hajini ga di masi akoi gi reach the unreached got through science and technology hai da akoi gi Manipur da su ta jana ga akoi gi even commerce hai ta re ko even those madu akoi yam kan nei khali maram de akoi gi commerce ki satra mayam ama akoi gi volunteer oi ni scenery adu moi mayam am chali even akoi gi Manipur University da laiba akoi gi Manipur women's working kan moi akoi gi kanu puthoi store putho aganda akoi Manipur gi nupi sing gi akoi entrepreneur ko women entrepreneur sing gi akoi pochi mayam am yon bu khotpa mayam am tawi aduna atopa adigi amana yamna ina kanu to wamane yamna phajaba amana akoi professor akoi gi oja mani maitai ma se akoi gi cultural program se ki coordinator ni adu mayam na quite attractive oi gi ba akoi cultural program se ma se akoi gi pung manga dagi ne pung ani ani gum tawe ba ma se da akoi gi Manipur gi akoi rich heritage akoi phaja ba kanu mayam sing ji aina scientist mayam sing ji ga i ga mam dai ne accommodation lei bani na ayam matam dai chatli numidang da kai da moi gi awa ba mayam sing ji thengna ba matam ji da moi na ji ngasi bauda moina akoi da nungsi da na thagat padi war bi ai ngasi bauda torok pa science congress ki kanu da cultural program da su yam phajana tawbu se Manipur University jina quite gi han badin hai moina tawbungam ba se cultural state level cultural ba jina akoi bungam bungam adi amana muksu da kamai to ga da akoi gi even aina numidang gi pungam tare kan akoi security mam lai ai ka da yum da la ga asu da sumai da an hanubam bengal dai ni scientist amma ma sahi kan ai 70 80 sure ma mafam jing ngau da leram bai wani da masi chat pangam da lerame akoi adi ai nak te security pore ai thire ma tore ai ai gi satra mu gi ka da masi accommodate tor thamam me ai ni some sort of many kanom di lai lakjara ga su ek last da adi everybody appreciate about the Manipur University student adi Manipur University faculty members
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯐꯔꯠꯇꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯠ ꯗꯦꯔ ꯑꯥꯔ ꯃꯦꯅꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯀꯃꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤꯠꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯉꯩ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯅꯔꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ 105ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭रोग्राम ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯕꯤꯁꯤꯅ ꯀꯧꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯁꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯂꯣꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯑ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯔꯤꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯔꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯂꯣꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯂꯣꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯇꯣ ꯍꯟꯗꯛ 105 ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯩꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯀꯩꯁꯤꯡ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯪꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯎ ꯋꯥꯁ ꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ 5 daysꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯌꯦꯁ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯏꯚꯦꯟ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯖꯟ ꯏꯕꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤ나 ꯃꯈꯟ ꯃꯊꯦꯜ ꯏꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨ ꯐꯪꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯕꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣर्टिंगꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯚ꯭ꯌू ꯕꯔꯗꯁ ꯚ꯭ꯌू ꯑꯥꯏ ꯚ꯭ꯌू ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯔ ꯏꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯀꯦꯇꯔꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯂꯣꯔꯦꯠꯁ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯪꯒꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ to a certain extent ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ओके ओजा कनोम सप्लीमेंट खितंग दी तेन थबिते ओजा राजू थैंक यू ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯇꯔꯁ ꯃꯤꯠꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯟ ꯍꯣꯀꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤꯀꯣ 21st century 20th and 21st centuryꯒꯤꯁꯤda ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯟ ꯍꯣꯀꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯖꯧꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯟ ꯍꯣꯀꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ 1 minute ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯗꯣꯂꯦꯟꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯒꯤꯗꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯟꯖꯥꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯩꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯋꯦꯌꯔ ꯀꯣ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ and heart of science arts ki kanabo mayam am su Indian science congress na thambirami at the same time lamba delegates mayam duna so Manipur gi maramda Manipur ko area pimda Manipur rich culture da su khangaga pu gi habi ofam duni oja Tomba duga Chaoba duga oja Rajmuhon ngase impact news ta lakpiba duga ngase gi manung hona se mapung phalmi te loselak pati kai khomnu jere guest o mako amuk kana thagal chari ngase gi damak ta impact news ki manung hona matang solution jena batanjai rogle adu bulamdam sta tholiba thok wa thok kya gi marik sum report ke damak impact news miyeng ta duna lebi